Manipur top channel gi maikaidagi tuan i pauk sung myam na thamjari Haryana Assembly Mikhal matuna BJP na power da muk hana laklabadi Chief Minister post ki stake claim tawani Anil Viz Haryana Assembly Mikhal matuna BJP na power da muk hana laklabadi Chief Minister ki post stake claim tawragan haina BJP ki senior leader Anil Viz na phongdokre BJP की सीनियर लीडर अनिल अभिषेक फोंदोखिबदा सयेसिगी अक्टोबर मंगादा असेंबली मिकल पांगथोकदरिबा बीजेपी ना माय पाक्तुना पॉड अमु हना लाक्लाबदी चीफ मिनिस्टर फमगिदमक्ता क्लेम तौनब सेम सारे हाउस फावबी गोइना पार्टी की माइकेदा थोइदोकपु वाफम फोंदोक पलाइति हरियाणा की मियोय क्याना माकपु उनब लाई अंबला की मियामनसु पार्टी असिदा ख्वाइदगी सीनियर ओइबा मियोयना चीफ मिनिस्टर ओइफम थोइ हैबा वाफम थमलक पलाइखि हरियाणा सीनियर लीडर ओरगा करिगिदमक्ता सीएम ओइद्रिबनो हाइबदु मियामना थमनखि सीनियरिटी येंगलगा हंदकी मिखल असिगी मतुंगदगी चीफ मिनिस्टर ओइनबगिदमक्ता महान चीफ मिनिस्टर की स्टेट क्लेम तौगनि पार्टी हिरम असिगी मतन करि लेबलक हाइबदु हाइबनमदे करिगुमा माकबु चीफ मिनिस्टर ओइना खलक तारबदि हरियाणा दा अहोम क्या पुरकनि हरियाणा की मियामगिदमक्ता पैकेट पियाब थबक क्या पैकरि मतम साना पॉलिटिक्स ता लाकपगा लोइनना ताम तरुरक MLA ओइरे मिनिस्टर सु ओइख्रे हरियाणा दा बीजेपी की ख्वाइदगी सीनियर ओइबा लीडर सु ओइरे चीफ मिनिस्टर की फार्मेसी क्लेम तफम थुइ अंबला कंस्टिट्युएंसी की मियामगसु उनदुना वरि सानबदा हिरमसी की मताना कुमना खना नैनख्रे स्टेट क्लेम तौबदा करिसु अकाइब लेति पार्टी नरक फिरेप अमसु लाखिगनि मियांग उनदुना वरि सानरब मतुंग चीफ मिनिस्टर की स्टेट क्लेम तौबगी फिरेप बसि लौगनि मिखल असिदा निंगथिना माय पाकना बुखोनगनि पार्टी हाई कमान लोरको फिरेप से येंगनी हरियाणा चलिब सयेसिगी मार्च थाद चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर की मखुता नायर सिंह साइन्यू सीएम ओइना हापखिबनी सयेसिगी अक्टोबर मंगादा पांगथोकदरी हरियाणा असेंबली मिखल की मंगोइना बीजेपी की माइकैदगी नायर सिंह साइनीना मखाताना चीफ मिनिस्टर ओइना पुबगी वफम थम्बा लेख्रे असेंबली कंस्टिट्युएंसी मौद्रा लैब हरियाणा असेंबली मिखल की पोट मसिंग अक्टोबर 9 थीगनी हाइदेनसु पाउसद मखाताना सपुदोरकली मखासा थरक पोइना तो पावमना मंगलुरु बाईपास रोड सेमनब प्रपोजल थौरांग तौनब एमपी बिजेस सौताना नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल सिंह खनख्रे मंगलुरु बाईपास रोड सेमनब प्रपोजल थौरांग तौनब एमपी बिजेस सौताना नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल सिंह खनख्रे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेंस एंड मॉनिटरिंग कमिटी की मिफम वांगांगलदुना एमपी बिजेस सौताना नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल सिंह बाईपास रोड असिगिदमक्ता प्रपोजल अमा अथुबद सेमनब खनखि बिजेस सौताना फोंदोखिबद नेशनल हाईवे नंबर 63 अमदि 105 की मनुंगदा सुराकल हमदि बीसी रोड की मरक्ता फिबम सोप मफमसिंगी पोटहोलसिंग मेंशन बतंगाइफदि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हाईवे सिंह फिबम सोप मफमसिंग सेमजिननब मियेंग संग बतंगाइफदि ड्रेन की खुदोंसादब थेंगनब मयाम कयासु मफम कयासु लैरि मंगलुरु बाईपास रोड असिसु सेमगतबगी तंगाइफदब लै हिरमसिगी मतांदा ऑफिशियल सिंह मियेंग संगदुना अथुबदा प्रपोजल अमा सेमबग लोइनना थबा असु होनब तंगाइफदि बाईपास रोड असी थुना सेमगतबगी तंगाइफदब लै मंगलुरुदा गरी सिनबगी सांग वांगलिबसि बाईपास रोड असी लाक्लबदी खरा मखैदि फगनि हैनसु फोंदोखि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मंगलुरु प्रोजेक्ट ऑफिस की ऑफिशियल अब्दुल्ला आसमीर फोंदोखिबदा बीसी रोड अमदी मंगलुरु की मरक्त नेशनल हाईवे 105 की सरुक्ता किलोमीटर 95 रोम 4 लेन ओइना सेमगले थबा असी सादा मौद्रादी कुमजा इंग्लिश ngani 15 की मार्च फाव की मनुंग लुसिनगनी हाइबगी पनम थमली कलादका फ्लाईओवर कुमजा इंग्लिश ngani 15 की जनवरी फाव की मनुंग साब लोइरगनी मेलकर अमदी पनेमगलुरु की मरक्त सेमगतपा बासपाई रोड सु सयेसिगी नवेंबर फावगी मनु लुसिननब पनम थमली कोलनाट अमदी बापंदु फावगी नेशनल हाईवे 63 की लंबी की सरुक असि सेमनबा टेंडर इनवाइट तौखरे हाइब वफम थमखि मिफम मदुर सरुक याखिब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की इंजीनियर अमन फोंदोखिबदा लंबी सेमगी थबक सिंग क्वालिटी मेंटेन तौनबा सना कंगलोन क्या ngakna पेखली बाईपास रोड सिंग सेमगतपग मतमदा एक्सपर्ट सिंग लोइनना येंगसिनगन हाइब वफम थमखि एमपी सौतान एडिशनल डिप्यूटी कमिश्नर जी संतोष कुमार
railway projects amadi lambi semagi thabak sai anaba thoktanaba nodal officer ama khanbaga loinana sang naina mifam tawduna khangnana ba wafam thamki haidinsu pawsida makhatana spalakli atoba pawmana yemen digi rebels na kablakpa misalna Isreal da taslakhe Iran sakatpa yemen da leriba rebels na kablakpa misalna ngasi ayuk anganma matamda central Isreal taslakhe haina pawi source magi matungina fongdorakli yemen digi kablakpa misal aduna taslakhiba matamda international airport ta red silent kongki central Israel gi lamhang amada misal pokhaiduna tashinkhiba oibana asu apana madi asi anana singbadi thokpa yawkhiti Israel media na sumasing yamlaba miyoy kyamana Ben Gurion International Airport sensindra sanjupam lawkhibagi saktamadu ukhi Airport authority gi maikeri su normal operations athaki haidi central Israel gi rural area na mai sapagi saktamukhi local media na misal gi maset makai singatu ukhi mara asida Israel military gi maikeri gi fongdorakibada makoina multi-fire air defenses in the missile sing adu intercept tawna bonaki adubu mai pakpa ngamkhibra natragana ngamkhidabra haibadu sapsana fongdokhide missile sing adu nongthokto pokhairaga masjid makai oina tarakhi thawdo odugi matangda review tawri hari yemen gi rebels sing asi miyamna thoidok hendona khuti hairaga khangnariba kangpuni makoi sing asi Iran support tawi makoina drone amadi missile sing Israel da kapsilaga attack sataduna lakli Palestinians militant group Hamas amadi Israel gi marakta lan sokna ba horakhibadagi maru oina Houthi rebels singna Red Sea da satoksin tawriba jahaz singda missile kapsinduna attack satharibani July tha da Iran sab drone ama Houthi rebels sing sizinaraga Israel gi Tel Aviv tamna attack satharkibada miyo amsiki aduga tarana aso panangki Masigi pakum oina Israel na Yemen da leriba Houthi gi position singda akan mamong air strike takhi Port City Hodaida yauna Yemen gi stronghold oiriba area da attack sathaki haidi Israel na di masigi pakum sapsana pigani haina Prime Minister Benjamin Netanyahu na fongdokhi Houthi rebels in attack sathakiba asigi damakta sapsaba pakum pigani Israel bu mangan takalaba honariba singa dugi mathakta pakum pidana khaktoklai rebels singi spokesman oiriba Brigadier Generals Yahya Shirandi ballistic missile ama kaptuna Zafaha da leba military target amade attack sataki haidi mapamasi Israel gi Tel Aviv ki saru amani haidin su paus da makhatana su fongdorakli amaromdana English Channel lanthokna bokhona bada migrant nipan sirik English Channel lanthokna bokhona bada migrant nipan sire haina France authority gi maikedi gi fongdorakli France tagi UK tamna migrant sing aduna English Channel lanthok sanctionana bohona bada masing yamlaba migrant kiyama handaki sahi sing asita sikre Maritime authorities na fongdo kiber reporta migrants na apikpa hi sisinaduna khudong thinenga oiraba English Channel adu lanthok tuna satna bonaki hawkiba pung kungi marigi matam asigi manungda miyoi sani di rescue tawba ngamle hari saliba tha asigi angan masarukta awang thangba France ki samudra khongbal gi lamdam gi sarukta gi hi tongdun English Channel adu lalaga satna bona bada migrant taragani thoidi sikre saliba sayesi da masi kwai digi sathiba disaster gi thawdo ama haibdu oire loinana English Channel asi lanthok tuna satna bona bada migrant masin kunga manga sure English ngani ga kunga humdoi gi matam English Channel asi lanthok tuna satna bona bada sikhiba migrant masin asi taragani thoiktani hari France amadi British government gi maikei digi su hokiba sei kya gi matam asida migrants sangsilakpa thingnaba yamna kana honadun laki adubu masida smugglers singda CLP raga English Channel adu lantholaga France tagi Britain da masing yamlaba migrants sensinduna laki bani hari British ki officials gi warwol matungina Channel asida satliba sayesi gi hawbadagi migrant sing kongani thoirom henbadi lantholaga England sensilakre hari English Channel lanthok tuna satpa haibisi yamna kudong thinengai oiba thong amadi oiri English singani ga kunga mathoi gi November thada migrant kunga tareti English Channel lanthokna bokhona bada hi election khibadagi sigi hari France authorities singi maikedi migrant sing adu English Channel la laga satpa thingnaba akanba khongthang sing lokhale adubo madu sapsana thingba ngamdaba phibam amada mayuknari hanisu paw sida makhatana fongdorakli Makasa tharakpo oina to papaw mana BJP na Kashmir issue bu namsinduna thamba pamdi
Jammu and Kashmir Union Territory the Assembly Mikal Pangthokadaba Numit Humni the Ngairabasida Hana Mapamadu Chief Minister Oirambi PDP gi Lusingbi Mehebuba Muftina Mapamadu the BJP na Kashmir gi Sumasum Article 370 gi Matang Punamak Namsinduna Thamba Pamli and Funki Mikala Sida Seruk Yari Asoba Maramdi BJP na Pamli but Uhendana Honaba Aduni Hana Muftina Kulgam the Pangtupa Mikal ki rally ama lawyer Matung Palmishing the Wapam Sing as if Fondo Kibin Swadi. Mana Makata Raduna Mapamadu Pibam Pagalakli haibasi BJP Aranda Wapamni. Say Tara Hena Pangtoratraba Matung Myanmar Lamda Madugi Lenga Ama Pamlakpa Haurabani Hanisu Paush the Makatana Sufondorakli Aduga. Hausiko ina di mayam pau sisu matang sa lusin jarage amasung mayam puna anauba update nga minasay na sinel sige may kaya su mayang infam da makata na tamzari mayam puna anauba update nga minasay